2076 साल चैत्र में हैत कहल गेल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई संचालन हो बनी सकल। कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति के निर्णय अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एसई परीक्षा स्थगित केने छल। परीक्षा नहीं भेला के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एसई के नतीजा विद्यार्थी के मूल्यांकन करबाक अधिकार विद्यालय के देने छल। नतीजा सोम दिन सार्वजनिक सेहो भेल, मुदा एहि बेर के नतीजा सेहो आलोचनात्मक बन पुगल छ। विशेष क विद्यालय ऊपर मनोमानी क अंक देने आरोप लागल छ। एहि के कारण 9,000 से बेसी विद्यार्थी सब ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए 4 अर्थात 100% अंक भेटनाई। एहि बेर जीपीए 4 लेबाक विद्यार्थी सबके संख्या 9,319 रहल छ, जखन अगिलका वर्ष 2075 में ई संख्या 106 रहल छल। तहिना 2074 साल में 74, 2073 साल में 4 आ 2072 साल में मात्र 2 गोटे जीपीए 4 प्राप्त केने छल। पहिनका वर्ष से 87 गुना से बेसी विद्यार्थी सब एहि वर्ष जीपीए 4 ल्याउने छ। तही के कारण विद्यालय मनोमानी अंक देने कई आलोचना समेत भ रहल छ। एहि विषय में प्रदेश नंबर 2 एनपैप्सन के अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी बाहर के दबाव के कारण समेत विद्यालय सब बहुत विद्यार्थी के जीपीए 4 देने बतबैते छ। निश्चित रूपमा अलिकति विद्यालयके लागि के हुन्छ भने विद्यालयलाई नै आन्तरिक मूल्याङ्कन भनिदिएपछि त्यहाँको वस्तु स्थितिलाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ र बाहिरी प्रेसर पनि हुन्छ र त्यो बाहिरी प्रेसर वस्तु स्थितिलाई हेरेरै हुन्छ भने सामाजिक परिवेश हुन्छ एउटा, त्यसपछि एउटा समिति बनेको छ, कार्यविधि छ, आन्तरिक मूल्याङ्कन छ। अब त्यो सबैलाई हेरेर मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्छ र त्यो अनुसार दिएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। शिक्षा विज्ञ डाक्टर विद्यानाथ कोइराला जीपीए 4 बहुत विद्यार्थी सब लोने में अपने अई बात के सामान्य रूप में लेने बतबते छ। वो आब वाला परीक्षा सब में अंक के आधार में नहीं क्षमता के आधार में संचालन करबाक परत वो सुझाव दिलेन। 4 क्लास को जाँच हुँदा विद्यार्थीलाई जुन किसिमको पीडा पर्छ त्यो कुनै विद्यार्थीलाई छोरै आयो होला, मलाई छोरै आयो भनेर भन्ने हुन सक्छ। अब त्यसलाई पनि हटाउँ। किन हटाउँ मैले भने अब हामी चाहिँ नि उमेरसँग शिक्षा जोड्ने किसिमको ढङ्गमा पुग्यौँ। यो निरन्तर मूल्याङ्कन र ग्रेडिङ प्रणालीले एउटा कुराकानी के गर्यो भने उमेरसँग पढाइ हुन्छ, योग्यतासँग पढाइ होइन भन्ने किसिमको दृष्टिकोणमा विद्यालय के यो सरकार पुग्यो। त्यसो भन्ने बित्तिकै के हो भने 10 वर्षको भयो उसले 5 क्लासमा भर्ना हुनु पाउनुपर्छ, 4 पुरा गरेको हुनुपर्छ, 5 मा पुग्या हुनुपर्छ। 15 वर्ष भयो यसै जाँच दिन पाउनुपर्छ वा 10 क्लासको जाँच दिन पाउनुपर्छ। यो किसिमको ढङ्गमा पुग्या हुनाले अब हाम्रो निम्ति चुनौती चाहिँ कहाँनेरि हो भने शिक्षकलाई इमानदार बनाएर अङ्कमा फरक नगर्ने के गरी बनाउने हो, एउटा त्यो किसिमको हाम्रो निम्ति चुनौती। विद्यार्थीलाई अथवा अभिभावकलाई दबाब दिन आऊ भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी नगर्ने कसरी हो, त्यो अर्को चुनौती हो। तेस्रो चाहिँ नि अब अङ्कको आधार होइन क्षमताको आधारमा परीक्षा गर्नको निम्ति स्तरीय परीक्षा राष्ट्रिय तहमा, प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा गर्ने कसरी हो। यो 3टा काममा हामी ध्यान दिन सक्यौँ भने तपाईले भन्नुभएको समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान निक्लन सक्छ। तैना महोत्तरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई के प्रमुख चेत कुमार पोखरेल समेत दोसर कक्षा सब जका एसई समेत रहल बतबते छ। मुदा आब वाला दिन सब में वो विद्यार्थी सब देखाउने क्षमता के आधार में वास्तविक मूल्यांकन कर परत हुनक भनाइ छ। त्यसलाई अहिले हामीले मूल्याङ्कन गर्ने बेलै भएको छैन भनेर भन्छु। हाल यो कसैले पोमा पो लिएर आयो, आगामी 11 र 12 मा उसको नतिजा नहेरिकन हामीले कसरी भन्ने उसले लिएर आएको अङ्क चाहिँ यो बढी भयो या घटी भयो भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको एनालाइसिस गर्ने बेला चाहिँ अब आगामी यसको एससीको रिजल्ट पछाडि जुन उनीहरूले 11%, 12% त्यसको नतिजा नआउन्जेलसम्म हामीले चाहिँ यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। एहि बेर एसई के लेल 4,82,986 विद्यार्थी आवेदन फर्म भर्ने छल, जैमे से 4,72,078 गोटे के नतीजा सार्वजनिक किल गेलै छ। करीब 10,000 विद्यार्थी के आवेदन विभिन्न कारण से रद्द भेलै छ। अपन टेलीविजन के लेल संतोष शर्मा की रिपोर्ट।